your ride? Yam nung ai bro? Tong mo da. Chakpilarong lambi. Google Map da khoi sakal mafam do yengam darkar lagi adu na sidai karom chapno ha to mi da hang na tra Google Map tan de yeng jegi no sai da no tha Chakpi river mathak ta saba thong kumai ngatan ni lila ngatan ni ayuna azaba mafam lai rati chaning ngatan sugun bayam lai wahai wata si adubu paragliding ka tawda ngai sidi mai tawda ngai baya am lai basani Manipur to su ching koina pansaba Koi na pannak sumba wahai su lai bani na fajaba ngatan ai nung marak ta buka pa su fajaba ngatan section view isang ni bazak law na thu bada punglup sima di soi ja tong tu se hogi Chakpi river water park ta lak pa kan da hogi itau bi si unarani abu brother si unarani adu duga register da hogi boat ki Mamang da leba boat sigi restart tawrani mangin mai restart book te irani adu phi si kya loga boat ta chani lo boat amada chani logani adu minute 45 minute ta boat amada lupa chani loga yam nungai na sigi reverse ta koi be agani thank you very much to our brother or Chakpi river water park Copy about. Everyone photo. Sum gari tharo ka chatpado warak pagi timing nga masu lakpa. Warak pagi matam da isingi mai da sumba nungsit hanba board ama tongaga koi ba sisu ngai makhalaman adubu holiba migidi waram gani wow banati experience later bane haire akoy the piri se 45 minute bi 45 minute chida hi honbam dagina 20 minute ama thawroni aduga 20 minute thawra matunda 20 minute ama thawroni yam lu koi singni dawki na gari heloni Shillong ki dawki da chatraga ju Manipur da ju asing hom lai ni hai usme aap sing Broadcast tengai na mo maning halo sa maning halo ako koya Hi to hi na Sigi sumba rafting ki boat se phone bahan mani aisu sa ju aisu adu na mathung ngom khang mathang na dia mai hairani
How was your ride? It's fine. Very fine. Asum na koi Chakpi River Park Water Park ki journey ngasi ki sumain taraga hi khara holaga loisalaga la thore thora ko lambi